uruma. Mami, the Esiwa Brabonim de Bibri. No crap, show Tirimia. Timmy who said, near Messi, Abrabonum. The Okoba and say, Ya, Abrantia, Messisu. Na I say me per brabo, and I'm them on Cobon and Fubi. Now, for no mameti as you say, you may be wide, ya, we are Sikawumpa. Hey, Timiso, Ya Abrantia, Miss Me, yes, Cadie. No, say, me Timom. No crap. Tieko wiye na isa akoyese adwuma nyina akoyese accident si a yekose yekoboa omo a omo prepra na je asa wo buo nipa na no na osanso etu no botom yi no ho ne omane ade omo mawuo na no omo pra no ene omo mawuo omo pro said ye asa wo buo nipa na no na mo operation ni so fam yo operation ni from sa and why do you have me my yachi o mama ya yache hey ene akofu Ghana how ayom si bibia ni ho BBC eti na chese ase mo beboa na ese mano so mo yo operation sa ene ye ban so ayo doso nti se won kan ho kura na wan hwe enu benya asem se nye ye nipa be 5 nti ne se wo ye hwe na se wo no ba na wo ba no ba be ha ya yetimi che se wo masa we de se we ye betima so mu nti no yiwani na ese ye na se ni nim ni ye se wi ana eja ye yiri ebe yi na ye jam ho ne ko ebe bi eye no emfa ne se bi yetimi ka se bronye ba na ya na accident tesisi kan bia na mo ya na mo tan bi wo ho a na mo ye ende your time bronya de ya na edu bronya time so ya na eben pa o bronya de eben pa bronya beba etimu say bronya beba na accident ni sisia munim baby amofa mu no stand here pe baby I like a quite busy road I say a quite way there accident asi wo so ti ano ne etimi e shada akọ ebia 2 days 3 days ne akọ pe baby wo krumu o na ye da ho ehwe se bibi besia esi sa na de ene ye obo akora ye bekọ but aside bronya ne de ya na on say yo kwan bi wo busy road to say kwan way they say highway no sometimes yes we hu e bia most of times ne boys we hu ya most of times e kwan ho na yete bra kasa most of times we hu ya e kwan ho na yete motete kwan ho na je say tete kan mo tete kwan ho no most of them na adwuma ya bia no mo ye to se kwan ho no safo papa ho me so ne ko computer so adwadi na why kwame pa cho mo nkata na ni mai tu se na mu koye sa operation no mutumi ekogibia baabi na mo ta mo se accident bi si because we share baby to say me em fatu what say dia sometimes we say highway ni fuel kwa nya kwanta say highway anytime dia accident we to be see highway si bisa most of times we na tete kwa no ya hoteli kakra say we dey no mba be ka udum esi ni mana na je say ni na nse mo twen mo start yes adwuma we di be say me ana me ni ka ba mu 5 years what a check skana munya no mo shada eje duro bi se accident nsi ana nse o me duro die ye nya duro na akwai te se adwen ade bia yesu ehun ni say like e fa we bi no gbenya sika wo but nya duro se bia mo koje aduro se mo de ye de nya duro na mo de pa sure dey bi mo ana mo calculating so kwa we yesu ye busy accident betumi asiso no makobo standby ho eti mo ya na de na esi the antiquary titire ma me ba ha ne say last year December ena yeko aflawo na yeko ho na accident bi ko si wo en kran afrawo
afra de say Togo kwaso border no so na accident bi ko si wo na accident ni si na say accident ke si enti na ma fire service for here dey e ba ho to me to ye na ye so ye wo wa eja ye say operation ti ase me say fire ni bi apiki woman bi ti opiki woman na me say wo yiska but man na so mo so kran so ko wo so ko ye pinu mo so nye ebinom ti of first kano me mankasa say ja minim say adwuma ti after bibia ye na me call nche na me ka chen say master scanner we ene de me hu yo ntino fam share den e mami na wa me kan kwa mo punisi na lady ene me akoso lady ene no so yi say ja ma hu yi de ene no so de me share mami na efiri ho num no be pim family am ke say medamenda medano na esa say mami na accident ni mu no like no owum na o find sika na o ye che no medabia no mo say mami ni gina me so medabia na say mami ni gina me so fire ni nsu minim no menim e bi owo ye che sika ni we obia fa ni we iti nanu ade na ja me nanam social media isu na me say abranti bia ba say oni furu bia koda na sofu bia breaking na me say kai say sofu bia ti ma break ono na dia na say media die me ba obey ne simple amami ani ku enti na magane aba ha say because me bre pa me da menda Mr. Champo menda me bre pa Mr. Champo di na ikosui eniema ekosu obi atumi atranse akakurete hu se accident si eti ye de ye mfa no nye business me ekoyi operation na sabi abambofo na ye ni dam so se mo so mu be ye se pinu mu so de wa mo so ya no so ye bi yo me pacho me ba wai eja kwa me awe enti se na fire run yemfa ne say usu ade we mu ye ya che maami we nko ana ususu say o ha wana because onu titiri pa na ya sika no na yesey sika no de na dos because ye che kura no me nya be 2000 something because na tin say maami no ye we de ni ba utimi say na okwa so na accident ni ko si sa ena officer ne so fa ne nkai no so fa nkai me de minim de dodo de but me ma ne hu se ma hunu no ena no yi no ma o yi no ma me se me fa na me de menti asara na officer ne de ma me nko gina ne so se bi o ja so de na hu se so no so tata no enyu obia na ne sama milo na ya o mobile phone so ne ade de mo mfa phones ne de ebi wo ha ye fa ebi won so na say ye ja banchi bi de ana eno de ya mpeskanim na ko ye smart TV a se mu de bi se de ana ye fa nya be fa eno de o mo be fa wa jai na wa de anti say ase empusu edura na jo awoda me say 50 December ho me da menda wo ade ne ti se dae mu ana wo ni se physical ni pagina wo so ai se me wodem na se me nko ai se me hu ni se obi ka me ho na kana nipa na ka me ho na se ai se obi ai se opese oto hye wo so ba se ye dom ne wo ho de a me mfili sa ba se koye me nko na me hye dem de a em se me ni obi ne wo ho ana etori bi so ada me so dae no na me hu se ma me na ya fa sika no mu se ase ogina me so ono so o ka mo ye bibi se si ye no accident ni mu no wa pira na ma me de no wu wudi no wu pa che so opra wu anso bi wa na bia wa pira ni pedua no kra wu na se wa ne ho tititi mo ja wo no but no wa free but na mo ja wo no ana ti fa ma ni peja na hu ye se style na o si iska no se ja ejina se ye adwuma na ya so edi gina ho ti rest time no si peja na mu se unu ya peja wa peja die wa bo bibia hye ho
ti me so man kan kire omo maka no ti ye wie bibia no na me call ne nchen na me kan se o pese me ne kasa kakra na o ma me gab na me che ne se o boss we dey enye bone so na I say bibi ko so wa na me hui ti no ba se me jim percentage ti me kan wa mo puni ti kura me say den na hu that's what I'm saying because I fell Sapan pofo am bu ho ba no say pinom say we su business abeka ho be boye ne ya u face be boye no te firi ho nto me da be sinne ti ma chia me pe boafo na abrante na asem ne hyem nkuran say me ba ha bibia to betwa abrante o mo frame o mo ka che me kura me say e dey nsem hu ni na say efunda ka fo bo mpai say obi mewu ana ene yenye dipa o mo so twen sa accident be si emabunu youth of today a generation ya say o e twen sa accident nsi ni ankwankwa tete ma aboso once ma go fa the ever no piana ya ni boni o se so ba tan bi insuru mo atia wa waja ne manani abre accident wo akofa ni sika why you didn't say important am abetena epemwa na wenye se de bia na di fo ka se o ma dwane ato a kan yema bi se no waja no na ka obo no yes asa kra friend sama so be gyan to bia na dwonia how much emu oyi wo malady mo oyi wo na first service ni die se de bi fo bi ono no kra bi ono wadi aduro be kon bi first service no nam okwa e be kiki no eti bi anya no timi ye ni obi achi nkwa ebone no Dr. Mensa wie na me mama bedwa formula na ye biefu ye mfre pa na ye so betimi e deliver na enya futuo emebu na mo de mo se ekom de munti adwuma fun bia mo beye no ene munyina yi na nsamafo ne so o mani abre pa hello oh sister pa ma he ya na bibi aboko yeho anu nyame kuso hwe ye kasi ya be ya brantie se wati a woni ne nanfofo accident si a no ma kobia ye ho na ye tete o ma awuo no esika na wiawi amomo ba fun last year Christmas was a flower ho baby o mo ko je operation bi sai free one no da wona nipa no yi ni sika ni girigina ne so sister a bit yes na enye ade eye ade foforo system ni na eya ade dada ye Ghana ha atiu kroni bi ni modin efi apedwa ebe cylinder door area ho baby na krobi kura wo ho ahemfu bi na wo so accident ni si obenkum a benkum fo dia esi onifa nifa fo dia ebe si nne krono atofom eti edinya onipa wusa akwan no so a enye ne mere enye ne pe timo da ne felisen atofo si so a nipa ne kra nam enti ofa ne ho ade no anya hwe yi a oben de beto no enye papa te ba ne sa etwa se ya tena se ne bompa esre ne efre honhum no di wachi no ne ne kasa ne jano kwa na oko na ni sika na waji onkotua okopa akotua am na busuafo ontumi hunu abusua ni pani frem nti ya fre honhum no ba obekire ba ade ayenye ma no ye ma ni wi a e di yie akoto yi yo wen ye wi a the scan of fire no e bit ma bo ho ya se ofan kwa bi a orphanage ana se bit ma pie se onko densi a na obi so a ho che no emefa nko na while the deliberate say adwebone ene da ho bone na wo de ye adwuma a wo ya abafa so so yo ya da se ye wi a ye be frɛ na one na ye nhyehyɛ yo na minka yi yo